Uyu munsi ndabashimiye nk'uko mubizi ni Theogene Kwizera. Uyu munsi tuje kubagezaho bimwe mu byaha biri gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga harimo YouTube, Instagram ndetse na Facebook, tutibagiwe n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ibyaha tugiye kubabwira muri aka kanya biri gukorerwa kuri izi mbuga nkoranyambaga ni ukwaporodinga abantu bapfuye, mbese ukagaragaza ko bapfuye kandi ari bazima. Ndagira ngo ukande subscribe ndetse na comment na share, uyisharinga abantu bamenye ibi byaha biri guhanwa, bari kubihanira ku rwego rukomeye cyane. Umuntu wese uri kwaporodinga video umuntu akiriho atarapfuye bari kumuhanisha gufunga YouTube ye bakamwaka monetize. Kanda subscribe inze turebane hamwe ibi byaha. Yes, ndagushimiye wowe ubashije gutegereza iyi video. Ndagira ngo nkubwire muri aka kanya ibyaha biri gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga YouTube, Facebook na Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ibyaha biri kugarukwaho muri aka kanya nibyo kuba umuntu yakaporodinga umuntu byasa nkaho yapfuye kandi nyamara umuntu ari muzima. Ndagira ngo nkubwire ko ibi byaha YouTube iyo yatangiye kubihagurukira ndetse tutibagiwe na TikTok, ndagira ngo mbabwire ko ibihano bari kugufatira ari ukukwaka monetize ku bayifite ndetse bakabasha kuba basiba na subscribe zose wakoreye, tutibagiwe no kuba basiba imeri yawe, rwose imeri yawe bakaba bayisiba. Murareba nk'ubu ngubu umuntu yaporodinze uyu Israel Mbonye yitabye Imana, ariko ndagira ngo mbabwire ko ibi byari ibihuha. Ibi bashobora kuzabimuhanira mu gihe atazi. Hari ibindi byaha biri gukorwa, umuntu akaporodinga umukinnyi yakinye uyu munsi yahuye n'imvune bagahita ko batangaza ko yaba yitabye Imana. Ndagira ngo mbabwire ko ibi byaha biri guhanirwa. Ndagushimiye wowe ubashije gukurikira iyi video.